cijela zbirka pesama Zapaljeni pejzaži koja je izašla početkom godine u Arte izdavačkoj kući, kompletno posvećena mom rodnom gradu Karlovcu, Hrvatskoj. Ja u principu uvek volim da kažem da sam čovjek koji je 2 puta doživeo punoletstvo. Prilike, znači, su 1991. godine sam živeo u Karlovcu, a od 1991. u Srbiji, u Smederevskoj Palanci. Tako da za ovih svojih 43 godine stvarno sam doživeo ta 2 punoletstva. Mnogo sam zahvalan, kažem, Mići Jakšiću i uopšte Arteu, koje za mene nije samo izdavačka kuća, nego prosto jedan klub u kojem sam ja stvarno našao dobre ljude i prijatelje i za kratko vreme stvarno uspeli smo da se nađemo tu na zajedničkom konceptu Artea i samim tim, eto, još jednom zahvalnost, a predstavljam se sada svojom pesmom još jednom o njoj. Izluđivala me svojom drskošću, prikrivenom lepotom i skladom, što je samo po sebi bilo izraz mojih težnji. Ispravna i snažna poput anđela, pravih nogu, koje su pri svakom koraku izazivale podrhtavanje punih čvrstih grudi. Lepršala je poput svile na vetru. Osjećao sam da me njena kosa svojim teškim mirisom orahovine polako obavija. Zatvorio sam oči, ponovo ih otvorio i još je bila tu. Sa svojim krupnim očima, koje su me podsjećale na čisto zimsko večernje nebo. Gledala me njima, ne pomerajući se. A vrućina je bila u vazduhu. Ja sam osjećao da gorim i da polako počinjem da se potim. Njena pojava nije otkrivala uzbuđenje i nikako ni ja, ni ona nije progovorio ni reč koja bi razbila tišinu tako napetu i neizvesnu. Svetlost dana odnosila je njeno biće put neba, a zajedno s njim i deo mene. Jedini svedok njenog prisustva je miris orahovine u vazduhu. Noću udišem njeno mračno prisustvo i gledam u nebo, čekajući da padne zvezda.